Swastiastu. Swastiastu. Dia mula bagus. Oi Kak Rodin. Engken? Izin nih. Padepokan. Ya kan angkel mana? Nah main ya. Oke. Enggak gadi deh. Kan busan nelpon pas di depan. Sakit net kaden busan nu di Karangasem pas nelpon. Ada nih dahang mai. Sing periksa busan di posko PKM di depan dah. Sing? Kok bisa? Jangan aja lewat posko PKM, jangan lewat jalan tikus. Sudah dikit Kak. Ikutin program pemerintah. Lamun ke Denpasar, minimal ngebes surat tugas lah. Jangan meresut PHK DJ, jangan ada surat tugas. Nah, surat pengantar udah terbekal nih ale. deh. Jangan melali den mesti ngali surat pengantar ngerepotin Pak Mekel. Yen jangan aku tugas ke Denpasar. Buin ngobok jangan toh. Tugas apa macam orang? Kok tawangnya cuma kayak ini. Tulis semengan kesannya. Nyupir leneng deh kayaknya deh. Cinyam paham program pemerintah nih Kak. Sinje keto deh. Nah keto kenyataannya kalau hujan. Yang jelas jangan ke Denpasar dengan tujuan jelas mesti deh. Jangan mendagang di pinggir jalan deh. Panyidang deh jangan maju deh. Buin Kak melanggar aturan ya. Dari pedagang dadakan. Kok terus yang pelena? Kan jadi banyu normal kan bedadi. Raga sing benawang dadi jak sing niru Kak. Sok nonyo normal mbak nih. Deh. Semenjak di medsos jadi liu nang orang new normal. Debt collector jak buin galak-galak nelpon jadi deh. Ngabon normal jadi kondisi ini. Tunggakannya bayar nake gedang deh. Kengken acang sih muter otak jadi ngalih kecer deh. Hidup ini sebuah Pertamina deh. Mulai dari nol raga jani. Saja aja mas. Bingung kan? Makanya barengin yang kalian timbali solusi. Mari yang cocokin timbali orang, timbali kadrun. Jangan mendapat benar-benar orang nyinyir. Gini Kak, bagaimanapun situasi saat ini, kita harus tetap tegar Kak. Kita harus percaya dan bangga kepada pemimpin pilihan kita. Sebagaimana bangganya kita dulu, sudah nyoblos, update status, ngedeng 5 nih kenjir, si tinte pemilu. Harus gitu bangganya jadi Kak. Kengken sih. Cangsing. Bungut Kak aku sing. Nih ada foto Kak bidang update status di reji 5 nih bab si tinte. Nih toleh. Nih. Jejak digital tidak bisa dipungkiri Kak. Melang nih noleh tuh. Tuh di sampingnya ada foto gue tuh. Kan asyik nyepes printer tuh. Makanya murah-murahan di mangkanya ya tinte. Kak golput bidan. Arti yang berdidi. Cang malam jujak dini. Yang ada hasil. Normal. KM. Dengan istilah. Iya ngambil ya. Kak. Lebih narurutan Kak. Panglantangan basangnya.